zebalala mugibiza ngamagama unyukubisi nami ngomuntu siyafana nje umhlupha umhlukumezi ngenxa zebalala mugibiza ngamagama unyukubisi. Sikubingelele sikwamukele mbukeli weSiyaviva TV1 elami igama ngingo MC Pholoba sishidele emhlophe uandile wakangcobo uMapholobo mhle abanye belandela. Siyabingelela kakhulu ke KZN ningizima Africa worldwide umhlaba wonke jikelele sinibingelela ngenkulu inhlonipho nesizotha bese sicela kulona lo sethe wakhetha ukubukela le video ukuthi you mustn't forget please subscribe usubscribe ngokuzenelisa bese uthinta le yansimbi the notification bell so that usokwazi ukuthi mas upload bese wena unotify kanjalo masidedela umsebenzi omusha. Elami igama ngo MC Pholoba namhlanje ngihamba ngedwa ngihamba noqweqwe lenyanga elaziwa kakhulu eThekwini elaziwa kakhulu kwaZulu-Natal ngemisebenzi emihle aseyenzele abantu baseningizimu Afrika. Ngikhuluma ngokuthi akubona abantu baseningizimu Afrika kuphela abakwazi ukusizakala kuyena kepha kuba abantu abakapeke isho phesha kwesilwandle ngenxa yokukhuthalela umsebenzi wakhe nokuhambela eyocosha nasemakhehleni amadala kwamanye amazwe. Namhlanje sokhuluma indaba enkulu engicabanga ukuthi omunye nomunye umuntu uyazibuza ekhaya ukuthi etafuleni labo kwanje namhlanje into engajwayelekile mawufuna kube njena ke uyinyanga ukhokha impela, understand? Yeah, khuluma nawe inyanga efuna ukuzala yakhokha impela bese kusixoxela ngolwazi lakho thina singenakulazi kepha silaziyo ngemisebenzi ekhonjwa abantu emihle emsebenzini owenzayo. Namhlanje udokotela uMasondo waziwa kakhulu ngelika Cwepheshe abanye bazi bethu Cwepheshe ke izimpilo zabantu ecwepheshe amabhizinisi abantu bese Cwepheshe nanemisebenzi nje eyahlukahlukene Cwepheshe naloyo othi akaqasheki eyithole bona eqasheka. Dokotela omkhulu sikwamukela sikubingelele bese sikuphana lethuba naba abantu bakho kade bagcina. Ngiyabingelela Mapholoba nabalaleli nabalandeli baka Siyaviva 1 TV ngiyanibingelela kakhulu nama supporters kakhulu nesihambe nabo ibanga elide. Yes. Pholoba ngiyababingelela namhlanje ngibonga nje ithuba lokuthi ngivele futhi ke namhlanje nengibaphathele khona bonke abalaleli emakhaya. Kuyasijabulisa kakhulu mhlawumbe manje singene emxholweni singene kuyona qobo ake siqale sikhulume ngedress code yakho. Ngiyakwazi ukuthi waqoka kanje usuke usymbolize ukuthi sekusukile awusilandise kafishane ukuthi na inyanga esijwayele ukuyibona igqoka ama jackets abizayo iswenkile ihamba ngezimoto eziphezulu namhlanje ifika ifake nakho esingakubiza ngomjiva ngejazi singakubiza ngengwe singakubiza ngokuningi wena uzosikhayisela. Pholoba nabalandeli noma nabalaleli emakhaya njoba ngibona ingwele lento imele lobukhosi kuyaqala futhi abaningi bayazi abalandeli bamapholoba akube bekho lutho kodwa namhlanje abanye bayazi ukuthi udokotela uthe isango lakhe lokungena ubuthandazi kodwa siyadideka namhlanje sibone ishoba sibone iqhabanga sibona nanku umhlolo abangazi ukuthi yini esokhuluma ngawo umhlolo. So into eyenza ukuthi ke ngigqoke kanje kungenxa yale mihlolo emisha namhlanje elapha phambi kwethu Mapholoba engifisa ukuyithulela abantu kabanzi nabalandeli nabanye sesihambe nabo ibangelide babo Mapholoba njengoba ngizoke ngithi ukuqalaza kancane ngoba kubalekile ukujeqeza emuva. Ngikhuthaze nabafowethu nginemoto engayiphiwa ibona laba iguli zakho noma abafowethu engibasiza angeke ngithi Pholoba bayiziguli esuch kodwa kusekuthenini bangabafowethu nami sisuke sisizana nabo ngoba ekugcineni kukhona kukhiphile kodwa ekugcineni wabona ukuthi akwanele kodwa ngifanele ukubuyela ngiyobonga. Ngingeke ngabalula kwemoto kuphela kuningi so ufakazi la emotweni ngoba yalethwa ngakho
nebonga imisebenzi yonke neyibonile yes kwaMasondo kodwa ngiyazi nani ukuthi niyadideka ukuthi awu namhlanje udokotela wayesegqoka kanje awu nanti nesho baphambi kwakhe iqhabanga nalesingalitoli kahle nalanku umhlola sizoxoxa ngakho iloko nje pholoba okwenza ukuthi ngigqoke kanje yes ngihambisana nesimo engize naso namhlanje kubalaleli Dokotela Masongena sigxile udokotela Uchwepheshe umlaphi wendabuko senesikhathi eside osiza abantu abaningi ubufakazi balokho imoto owafika nayo la ekhaya uzoyiveza wathi ngibongwe nanganansi imoto ngiyabonga kuSiyaviva TV ukungisondelenisa nabantu ngibonga idlozi lami ngokungipha lo msebenzi ngoba awuzenzeli bese ngibonga nakubantu abathe basukuma babona ukuthi abazobonga kuningi ke amapholo bababonga ngakho lapha ekhaya kepha lokhu ngithi angifike nganakho uzokwazi ukubonela eduze namhlanje uhamba ngayo le moto ngoba umunye uyakwazi ukuyiboleka imali ya bra wakhe ehambe imoto ya bra wakhe ehambe ngayo ezothi ayubona nje ngelinye ilanga sayibona leyo moto namhlanje sayibona ukhomba ukuthi lento inobuqiniso obungakanani futhi nabantu ababebonga basebalazweni abafihlanga bafika bezobonga bathi ayisiyabonga ake singene ekuthenini ke ziningi izinto ezinhloso uzenzela abantu kodwa unyaka nonyaka noma usuku nosuku kuye kube kuhle ukubona inyanga eprogressayo edlondlobalayo ekhulayo wenza kanjani wena ukuthi umsebenzi wakho uhlezi njalo ukhula kuze ukwazi ukukhula kokusizakala kwabantu abahlukahlukene pholoba isiZulu sithi ibelele ndlela livuthwa uma uphile emhlabeni one angibuyele egameni engihlezi ngilisho angiyona inkunzi ebunyangeni noma emsebenzini wedlozi engunikezwe idlozi na uNkulunkulu yes ngenxa yalokho pholoba uyahlupheka nawe uhluphekele abakulandelayo ulwazi uhlala njalo ugijima ulufuna yes ngaleyo ndlela lokho kungenza ukuthi nami ngigijima bakhona abanye abafike bathola ukuthi nge-out of country ngihambele baba ngiyothekela lona ulwazi ukuze ngibuye nezinto engibuya nazo bakwazi abantu abafika lapha kwaMasondo bathi ngifike khona ngasizakala kungenxa yokuthi angihleli nje ngiqhuqhubele eduze imkhombi yena nami fanele ngihambe ngemadodeni asemkantshubomvu fanele ngihambe ngiye kwami emazweni amhlaba ngoba angilapha amazulu kuphela angilapha besuthu kuphela angilapha amashangane kuphela ngilapha izizwe zonke pholoba uNkulunkulu kwawangenzela isimanga empilweni yami bakhona amakhalatha afikile akhona amandiya kodwa mhlambe nginamahlandla amathathu kungena abantu abamhlophe hayi bamhlophe ngebala njengawe ukuthi abelungu mina ngikwazela abantu baphesheya nje abacwala kakhulu esigodlweni sakho manje sukhothoza nabelungu pholoba nami ngikubuke lokho kwawumusa ngambabaza uNkulunkulu ngalibabaza ithonga lakithi elingibeke kulomsebenzi yes so ngiqonda ukuthi ke pholoba ngenxa yokuthi ngiphethe iAfrika namazwe onke omhlaba lokho kuyichallenge kimi ukuthi angiphume nami ukuze ngikwazi ukucontrola yonke lemimoya ngoba pholoba asikusho lokho uma sikhuluma ngabaseNigeria banalesa spirit sabo esihamba nama magic uqhamuka into iwe la phakathi ishona kuphi ispirit naba ngeke ngubalule kunye ngoba angifuni kube ngazothi ngibeka kabi kodwa kunama spirit esizwe yes ngakho ke ukuze ngikwazi ukucontrola yonke lemimoya noma onke lama spirits ngidinga ukuthi nama ngenane kuyo ukuze ngifunde ngazi ukuze wonke umuntu ofikayo kwaMasondo akasizakala ayi dokotela uselapho ngabona ngathi amaseko asingabe sawapholisa manje asingene sigxile ekuthenini usiphatheleni namhlanje
ngoba omunye mayebona engayiqamba igama lakhe into ezithi hayi kuukuthi lokhu kanti umuntu ophethe umnyombo wena khona balo engimphethe namhlanje undindi undindi njoba ngimphethe ubuye eMalawi. Okay. Angikusho lokhu kubalaleli bonke noma esizweni sonke ukuthi akusimo gaye lokhu. Okay. Akusimo wenze lokhu. Kodwa lokhu ngikutholele ukuthi abantu including me nabantu asisizakalene siphakame sibe ngoba into engixabene nayo ngixaphene nenhlupheko pholoba ngakho ke ngihambe ngabuya nananga undindi igama lakhe undindi lo yes pholoba undindi uphakamisa abantu umuntu okhathele ukuhlupheka usondela kimi ngimgeza entweni ngimgeza ngayo ngifake undindi zikhona ezakithi bakhona bangofakazi engibaphakamisile ngezinto zakithi kodwa namhlanje ngiphethe nangundindi uzolekelela ngokukhona angikusho ke lokhu pholoba khona into engifuna mhlambe ukungena emlomeni ungakagijimi kakhulu mina nginento engiyazi ngawe ewumehluko kakhulu kwabanye abelaphi ukuthi awikhiphi into engakakwenzeli into wena awusilandise esayidini lokuthi uze umuntu useni uyamncoma manje singakanani isikhathe kuwena uzuzo ukhuluma ngaye namhlanje umphethe uhamba naye okwesibili usekwenzeleni yini lengake kwenza ukuthi ubone ukuthi laba abantu baseningizimu Afrika bazosizakala ngoba nawe ususizakele ngaye pholoba undindi unfortunately uthe efika bengidonsa umuzi wami ngelinye ilanga pholoba ngizonmema yes nekwazi ukuyofika kulela khaya intombi engizala iyaphila imizi ke yakithi namagama yes lapha yakusemseni isemseni umusa lokungenxa yomusa pholoba le ndawo iselokishini eHammersdale le ndawo ngayinekwa inkosi le ndawo ngayithola ngemali encane angifisa ke ukukhuluma ngayo kakhulu ngoba kuyafinyelela kubo bonke abantu yes so nginemizi mapholoba esikhona imizi engiyakhile undindi unenyanga ekhona noma bese ngiyiqalile imizi kodwa undinde kufikeni kwakhe kufike waphela umuzi kunomuzi osetafuleni eNanda yes nginomuzi osolindelane undindi ofike wangenzela imanga kuwo angiyuyeke ke oseHammersdale yes engisebenze kakhulu ngoba lapha eDube village engisebenzela khona it just isurgery nje baba isurgery abanye abafowethu bayazi bafika bahlale kube mnandi sihlale nabo sisurgery lapha ya kodwa undindi wenza umkhulu mehluko ekhaya njoba ngikhuluma nawe emapholoba bakhona bakithi bayezwa nabangumndeni wakithi bayazi ekhaya ngiqale phansi hayi ukuthi ngoba ibisiyonakela isakhiwo sendlu kababa noma kamama kodwa besingonakele ngenxa yamandla nje asekhona ngemkhuba kandini ngithi ake ngithi ukuthi ushintsha nami ke kube kubukeke ngoba phela pholoba isibusiso asiqale ekhaya kusho umama ethi inkosi kubusise mntanami hey pholoba uma ngathi kulunguza kancane ezweni yes uthi uIsaka kumadodana akhe kodwa ukhuluma neyodwa uIsau uthi hamba mfana wami ungitholele inyamazana ungenzele isilovela ngikubusise ngingakafi manje ayifuneki ibusise sizoyifuna sesiqhamuka namaphuma ingubo ezinkulu ezingaka nama casket umzali bengasekho emhlabeni bephila abasinikeze isibusiso
abasinikeze isibusiso ukuze nabathi hayi usethwele uyangizwa kodwa baxakeke babona abantu abami bayaphila umngame uyisibusiso abazali bami odadewethu ingane zakwethu sibambe ngoba ngilandela lesa sibusiso umndeni umile nawo unomndeni umile ngoba kuthiwe uNkulunkulu oqala umzali wakho ngiyolanda isibusiso ingakho ngilukisa undindi wenza umsebenzi sengithi ke nakwabanye oza kwethu noma abanye ozane nengizam Afrika ngoba ngeke ngofihle pholoba njobe khona akenziwanga yimi amandla the more eda izinto kuye uzobe lokhu ehla ezobe lokhu ehla eya ngokuba weak ngoba lo ucaphunile nje njoba lokhu ngicaphunile ngieda something ngidilute kuyaqala kuyehla le sweetness ekhona phakathi kodwa njengamanje use sweet enough abafuna ukuphakama nangondindi nangondindi asibuka uhlobo labantu abafisa ukusizakala isikakhulukazi njengoba usathi uyimema zonke imbila yaswela umsila ngakho kuyalazela asikhulume ngomuntu othi yena usebhizinisini kodwa lincane libhizinisi ngoba uyithungela nje icathulo la kundindi uyathinteka nomuntu onjalo undindi akakhethe bala lamuntu wonke umuntu osondelayo azonqoza lapha kaMasondo abesethi ke cha ayi ngifuna ukuphakama nami kanje sibe sesibuka ukuthi sizokwenza kanjani uyakwazi ukuqualifya ukufika kundindi uyangizwa noma ake sithi ukuzama ngenkukhu la angithwa ngizwa baba ngoba ukhona imicimbi emakhaya shiyana umshefezo la yebo baba khona umcimbi olungele inkukhu khona umcimbi ongayilungele inkukhu ofuna imbuzi khona ongafuna imbuzi ufuna inkomo kodwa aqale ngembuzi kugcina inkomo ngoba inkomo ayilithethe idlozi imbuzi ethethe idlozi kodwa ayibe khona ukuze ikwazi ukuphelelisa isidima salokho okufanele ngakho ke ngithi kushiyana lapho nje ukuthi wena uthini kodwa undindi akakhethe bala lamuntu asibuka ukuthi ke ngokukandindi yini ebaleke kakhulu into engafike ngiyithole ekhaya ngithiwa ngihamba nayo noma ibhavu nje liqala ukuba uNkulunkulu esimeni seyinkinga obhekene nazo uyabona ibhavu pholoba khona into ke engayishiya ngifuna ukuthi bonke abantu bayiqonde lento angishiyi into yedlozi noma yobunsila bomuntu ngoba mina ngikholelwa ukuthi njengoba ngikhona la egazini kimi kunama genes ama ancestors ami kusho ukuthi ngamanye amagama kukhona kucirculator igazi ledlozi lakithi uzathi umbhali ungamthanda kanjani umuntu ongambonanga uhlulwe wohlala nayo ngakho ke into yokuqala indaba lakithi iqala edlozini lakini ukuze into yakho ikwazi ukuba nesisekelo kungathi mhla kuphela undindi ethi akushiya uhlupheka ngoba wawukhe phezulu ngakho ke singena phakathi enjuleni sihambisane nobudlozi bese siyaphaphatha ke kupho sicelele nangondindi ukuthi akangene bese ke idlozi lokwemukela ngeze ngawufuna isigubhu ngawuthini sakhe isigubhu bese sithi undindi abe approval yale yanto ngoba unika amandla phezulu kwento ekhona ngoba hayi ukuthi amandla bengekho engakafika undindi amandla bekhona kodwa undindi uthayisela phe kwento enjani ekhona ngakho ke uletha kufana nokuthi ngiedi ipuni ezilishumi kodwa kuleya solution ebivele ikhona unjani ukuba nezivinini ekuthenini shesha ngibone undindi into eyenza ukuthi ngimphakamise namhlanje azohlala kanje kungenxa yesivinina naso ngibuka inyanga usukwazi yabona yikho into eyinkinga njengeroof usuroof imizi hayi umuzi ngenyanga eyodwa ngenxa kandindi ake sibuke manje ukuthi ke kunalo osekhaya othi sezingidle zonke inyanga Masondo mangakuphi ithuba
ungisebenze ngalondindi ngabe ngisakulungele yini ngoba bese ngilahla ithemba mina into ethi inyanga bese ngiyisaba nje pholoba angifisi ukungena kakhulu ekuthenini omunye umuntu wenze njani uyangizwa pholoba yes ngoba ezinye izinto ngifuna ukusho kukhona amadoda nami engavele ngathi hayi lo wangedla imali ngoba akusho pholoba ukuthi njoba sizinyanga asihambi sihlele siyahamba nathi ukukhuthalela umsebenzi sifike khona okunye angeke ngufihle lokho sizinyanga siyamonezelana thina sodwa futhi siyashayana siyagadla nokuvala siyavalana ngakho ke pholoba lokhu ke kuba inselelo yokuthi uma ulele uzoba umquba phuma ukhathalele nabantu abakho abezemva kwakho ukuthi abakwazi ukusizakala shabasheka ngakho ke baba lento yenza ukuthi ngize ngihambe ngize ngibuye nondende beyivele ikhona le yanto nami ezinye izinto ebengifuna ukuyiveza ile yokuthi pholoba ngihambe namadoda safike eindaweni ezijulile bafika abantu basizakala babuya nezinto athi umuntu eyungathi ngithwele besikade singafune ukuthwala athi ngiyasola lenyanga engithwalisile ngendlela izinto ezisuka zimchume ngayo ngokukhulu ukushesha ngifike mina lezi zinto zingavumi ngixakeke ngoba sisuke sangena sobabili noma sobathathu noma sabohlane enyangeni yasenzela izinto ezifana ifakela sibona abanye baqubuke baphakama ngayibona ngisala uyangizwa lokho kwanginikeza isifundo esaba lapha ke ngathi akusiso sonke isikhathi la kufanele ngisole khona inyanga kodwa kufanele ukuthi nami ngenze i-introspection uyinuka amakhwapha ake ngiyinuka amakhwapha uyangizwa pholoba ngabuyele emuva kwangazi ukuthi kwangazi ukuthi ima kade ngiqala ngiyothwala noma kuyimabe ngiyenyangeni kanti ngiye ekhaya ngayothinta izinto zobudlozi ngathola indoda yafika yayithatha yayibeka zathi chwa zahlale ngasuma ngaphila pholoba uyangizwa ngaphila ngisho ukuthi ke nomunye kungenzeka ukuthi kukhona ezinye izinto ezimshayile mhlawumbe udokotela azange avele khona ngoba pholoba amehlo amabili ngeke afane namehlo amane namehlo ayisithupha uyangizwa uma ubhekele okungemumva awukuboni kodwa kunama senses akusensisa ngemuva ukuthi kukhona okungemva kwakho uyangizwa pholoba ngakho ke kukhona ezinye izinto abanye abafowethu abasizakala azasola udokotela kanti there is nothing wrong with udokotela mhlawumbe udokotela kusale ukuthi athola ukuthi akugudlule lokho ukuze akwazi amanzi ukungena lapha dokotela mina sengiyazazi nginamatekisi ami nginama-truck ami inkinga ngangithatha okuthile ndawana thizeni lokhu futhi kwafika kwangisebenzela kwangisiza kodwa ngiyabona ukuthi ushadini usuphelile ngifuna into engizothi mangithi ngifika kuwena bese imani ithi nje vuthu futhi into yami ke iqhubeke nje kwade iqhubeka asibuka ukuthi kungenzeka yini undindi ekwazi ukulekelela umsebenzi okade usushona phansi uyabona ke pholoba njoba ngazi lokho ukuthi undindi njoba ngazi lokho ukuthi undindi mhla ephela undindi ngihamba ngiya kwamapholoba ngize enyangeni bese inyanga mayibuka ethi hayi ikhona into noma ngithi no ungabe usangimoshela isikhathi lokho uhlola uyangizwa sengifuna into ezothi mina ngidlulela ikhona into yami esilothile kanje okay lento ngesikhathi uyinikwa sekufanele ngifune mina ukuthi lento ukuze sikwazi ukuthi mangabe ngithi ndindi hamba uyodonsa abani azimeshe thola ukuthi zizomesha ziyavumelana ziyamukelana sekufanele ke manje ngibuye ngichithe inhloli ngibuka ukuthi leyanto iyavuma yini ukuthi asiyibambe ngondindi ukuze undindi akwazi ukuyogeza leyanto athi ukuyiphakamisa zihlangane phezulu ngoba yonke lento izohlangana spiritual pholoba ngeke kusuka undindi nje esuch ayoshona lo kubonakale kukhona esinye isigubhu esiphukayo siphakame no but spirit
esila kundindi fanele sihambe siyobamba lesa spirit esasilapha sigele sibuyisele yanto ihlala kubuyele into zomuntu othini. Ake sikhulume ke manje ngemthelela engemihle engasingehlele uma senginondindi. Unabo yini ubungozi undindi? Undindi akanabo ubungozi pholoba. Okay. Njengoba ngisho ngithi undindi uyaphela. Uyangizwa. Undindi nami ngiyamphakela. Ngalesi sikhathi ngimphakela. Lo yashukelo lapha phakathi. Njengokuthi ke pholoba uma ngabe ejekeni kukhona amanzi enoshukela noma enesweethead or ijuice. The more ngi-edamanzi is the more ushukela noma lo buyabusweet behla uyangizwa kodwa ubona kusagcwele kodwa mayisephuza akusafane nalokho oqala ngamanye amagama leya saturated solution ebeyikade ikhona isiqalile ke manje ibe angazi noma uyangithola pholobo ukuthi ngithini mina ngibuka into eyiwala ngiqonde into eyodwa ukuthi ngesikhathi ephela uyaphela ibheke into engapheli uyaphela undindi pholoba ngenza sure ukuthi izinto engiyithintayo nengiyisebenzisayo ngoba ngikholelwe ekudleni nomndeni wami ngikholelwe ekuthenini pholoba namhla nawe as a friend uthi ndoda nakho la nginenkinga angikusize pholoba hayi imali nama terms and conditions hayi angidle nje imali kube ngazi ukuthi le ngiyihole kwamlungu angidle nje imali ngendlela engithanda ngayo akungabe bikho ukuthi ubana ngimnikeze ubana ngenza ukuthi sekukhona umuntu ofa fanele ngidle nezithandwa zami njengoba ngithanda kangaka izingane zami ngithanda umndeni wami ngakho ikhaya nje kanje kungenxa yokuthanda ikhaya uma ngizofelwa ngabantu engibathandayo what is the use? Asibuke odlala eSuperbet odlala eCasino odlala amalokhuzana amadayisi odlala amakhadi laba nje abayithandela ukugembula bese sikhuluma ngalabo abakhulu esengizwile ukuthi undindi uyaqaqa nalapho laba abakuyibona abaoperate ama-computer kuthiwa baya-trader lezi zinto zokutrader kanye nokumemana kuma-network ahlukahlukene undindi ngempela iqhaza lakhe lingakanani kulezi zinto ezufinder ngokwempilo kepha inet ishayeke pholoba ke lapho unebhodlela lesiqhabe elingaka engithi mangabe ngilakha bese ngithatha undindi ngimfake phakathi kuleli bhodlela lapho ke umuntu asuke ephethe khona lento asuke idlalisa kanje ekhuluma nayo kodwa angiyisho pholoba le ayiveli iqhamuka isiya lapha kundindi mina yami ngikholelwa ukuthi asikline ngoba izinto zakho azihambe nedlozi lakho akungabi bikho into manje sizocontrol izozenza idlozi kuwe bese ixosha abantu abadala kuwe mhla ihamba uzosalo yini ukuthelo yedlozi ehlephekwa uyaphupha ubengumquba uphuphe phuphu ngakho ke angifuni into mina ezoba uqhibukho sizoyiqala lapha sikuthi bese ngikunikeza lento engizokunikeza yona nawe uzokhuluma nayo uthi nawe uzokhuluma nayo uthini uyakazisa bese wenza into ethile kodwa ngiyobe sengikuchazela ukuthi uhamba kanje uhambe kanje ukuze ikwazi ukukulekelela. Asibuke ke ukuthi undindi usemane waphelelwa amandla ngangemthathe kuwena mhlambe sekuphela unyaka noma kuphele iminyaka lento yokuthi mayiphelelwa amandla bese konke bese ngenzele kona kushabalala ikhonto njalo noma yikho ngeke kuze kwenzeke uyena ongabe saqhubeza ukugaya uyena kuphela amandla kuye uzowathatha manje ukubhidliza lezazelo aphele kuyo undindi ngoba undindi ubengelona idlozi lami kodwa undindi ube ushukele ngikutheke esitolo uyisithako nje engewuthatha ngofake lapha etiyeni ngiphuze etiye mhla usuphelile akusho ukuthi inkomishi ifile ikhona amanzi akhona kuphele nedwa ushukela obuwenza la amanzi abe sweet umthelela awuhlangani nezinto ezithintayo igazi imjuluko izini ezibucayi efunekala kundindi akufuneki lotho pholoba asikhulume indaba enkulu ke engicabanga ukuthi abafundi sibathule balalele undindi wenzani ngomnikelo nabazalwane nayo yonke lento
ngoba le inkulu bathule bayabuka bagcwele abafundisi la sanibona abafundisi bahole angeke ngithene nakubabazalwane bayothi uthini manje udokotela kodwa eqinisweni pholoba enikuyo undindi uyamlekelela kunabantu abanye abebefuna imisebenzi uyangizwa ukhona nje omunye recently bebemxoshile emsebenzini bese ngitshelela ukuthi icontract yakhe iterminate ifika nini ngathi phuthuma mntana msathinta undindi zathi ukuthi izinto awubaqhamuka abaqhayi kwenzeke iphu angithiwa ikhona imanganyana ezibakhona nama ngisho ukuthi engizazi nami ngiyitholela ngiyitholekho uyaqaqa uyavula uyaphendla wenza yonke into dokotela sesizophetha ngiyafisa ukuthi sike singene kule ethinta ukuthi undindi ebukhoneni bakhe uzongeza kunoma ngabe yini oyithintayo ukuthi yenzeke kepha ziningi izinto owaziwa ngayo zo njengezinto okwazi ukuzenza zenzeke empilweni zabantu ukusikhathulela nje mhlambe inhlanu izinto okuyizona ezenziwayo lapha esikoleni saka Masondo kwaCwepheshe manje sigoqo ngiyidonsa ngiyibeke ngaphandle pholo Dokotela omkhulu inombolo zakho nendawo osebenzela kuyona esingakhuthalela ukukuthola ngoba sijahe nangu Ntindile siyakuzwa nje okunye la ngisebenzela khona ngisedube village eNanda edube village inombolo yami ethi 082 671 6422 asiphinde dokotela 082 671 6422 lisedube village once wafika edube village usufike kimi kulabo basuke ikakhulukazi kulabo abasuke pholoba besuka kude njengabanye abasuke besuka ko Cape Town kude nje bala nephesheya ngoba wena ulapha kakhulu abantu baphesheya bayangizwa nje nezingane zami kakhulu ngiyaye ngithi ke uma befika eThekwini abasuke begibele lokho befika eThekwini bayangishayela kukhona imoto abafana abasebenzayo ngeimoto zalapha kithi bakwazi ukumthatha abantu abasuke bezekithi lapha ya eThekwini bakulethe kimi mawusuqedile bakubuyisele bayokubeka ukuze ngiqikelele lento ukuthi abantu abaphephe bangaze babe isisulu so mathuba mhlawumbe uselapha asiphethe ngele ukuthi udokotela sitshene ukuthi uyafakelwa yini imali ebank ngingakaze ngibonane nawe noma ufakelwa ko Shoprite Spa Pep ufakelwa ezitolo uyaddress yola day yakhe man pholoba into engiyishoyo ngizolikhuluma nje iqiniso mina pholoba ngiyalithanda iqiniso ukhona umama oyedwa uzofika kusasa ekseni lo mama wathi dokotela ngenxa yokuthi ngidonsa kanzima ngiyacelela ngathi cha wathi ngiyacela ngicela ukudenga ngiyiphosa ngithi nginikeze account ngiyiphosa izothi mayisingaka bese ngiyeza kuwe ngizobe sengiphethe ngaka ngizoyiphelelisa okay ngagcina ngikuvuma lokho kodwa angikukhuthazi woza sibonana ikhona lento ngithi mina umuntu nomuntu unesithunywa sakhe unalo ahamba naye nawe uthi mawufika ungibona uthi man akuyena lo ngimfunayo uyena lo ngimfunayo salo sothi hayi ngiyabuya dokotela athi uhamba awusabuye ngiyathanda ukuthi asibhekane sibone nawe ubone ukuthi ngisho ngoba ngeke ngishiye lokho phela bakhona ufika umuntu ahlola thina ahamba athi hayi ngiyabuya ngabuye asikhuluma ngento yokugcina ngcinci bese siphethe ngiyazi mina ukuthi esikoleni kiwe ngiyazi futhi ukuthi uyasebenzela umsebenzi owondla ngawo umndeni wakho okamlungu uzothola umunye umuntu ke njengoba udokotela uMasondo phakathi nesinsuku esebenza kamlungu lento ngenzeka ukuthi mhlambe impoqo kwena uthi hayi phela gcina ubile inyanga sizokushaya uma ungafuna ukuzwa kushidlozi lakho noma angiqondisa umbuzo ngithi abantu basetshenzwa nini ngoba Monday to Friday cishu kamlungu pholoba angiqale la mina ngaphelelwa umsebenzi ngikade ngisebenza ku right okay ngahlupheka
Qhela ngisho abantu engangibathembile nangifike kubo bengigone kanje. Kwabaleka abangani ngasala ngangedwa ngoba uma sikhuluma ngecalling sikhuluma ngento ejule kakhulu pholoba. Mina ngiyakwazi ukuhlala iviki lonke ngingadlila hayi ngoba ngisuthi noma ngifastile. Ngingenakho ukudla. Mina pholoba ngake ngabuka inkomo zidla. Zidla ngathi nazi ziyaphila ngazama nami ukuthi ake ngisike lobutshane ngikhethe ubuhlaza ngikufake mhlambe usawoti buzoba naloya mfino ngikwazi ukuphela ubamba umoya ngibamba umoya pholoba ngakho ke mangizothi nje kancane waphela umsebenzi angifuni ukuyilula waphela umsebenzi usuphelile kukhona abafika befuna ukuthandaziswa befika nezipakpako zabo kulo muntu olambile kulo muntu olambile ngangibaxosha ke ngoba bakhona ababekhona ngithi abayele kodwa ngenxa yokuthi ngwasemakhaya ngafundiswa lento yokuhlonipha umuntu omdala ngangibuye ngithathe ngithi ngihlonipha ngithi Jehova linamandla liyaphila wena uyakwazi ukumlethela wena futhi ozomsiza ukhona ongangifakazela kwasukuma umyeni wakhe wayefe isingezansi ehleli phansi leyanto injengento ngathi yayicancer yamathambo kodwa wasukunyiswa amanzi ayengenalutho ayekhiwe yiloya muntu pholoba ngathola wabuya wazobonga u500 kwakungazuthi u5000 abonga ngawo itshele imali ngenxa yokuthi ngiyakwazi ukuhlupheka pholoba ngahamba ngayofuna isinqumela samafutha 5 liter ngathenga 10 kg wempuphu ababili ngathenga u10 kg kashukela ngathi ngibalansile amafutha isishebo akahleke la akabambe nalela phunga lenyama usuvuvuzela usawoti bese ubamba le yanto isifudumela ugoqa kanje uliphelezela ngalama lingena lithi bese lithi ukukulonda akekho ozovula la kulona ibhodlela le so bekuthi makuphela kufika umuntu kuphele kufika umuntu kwaya ngathatha induku zami ngayibeka ekhoneni ngahlonipha umuntu oza ngalayithi ikhandlela manje sekukhona abathi ke sizohlola nami ngithanda izinto engingayizwa ukuthi ngithini ngithi Jehova nangu usumlethile 50 rand wayenza umehluko omkhulu empilo ngaleso sikhathi ingane yami yayigula iadmithwe esibhedlela ise ICU idlikiza kuma pipe bangizwa bafethu bayazi umsebenzi uphelile uyagulelwa ubhizi nophuthu neholsam uyangizwa ingcono neholsam uyangizwa ngathwala kanzima kodwa nganele ukubeka induku zami ngalayita lezayibana ngaqala ngahlala kwangena abantu ngalanda umuntu mina endlini okwaqashwe yena emsebenzini wazongilanda wathi asambe uyafuna umsebenzi ngathi yebo wathatha wafika wathatha ngoba nibona mina nibona lo thathani yena ngathatha ngafika ngakhwezwa emsebenzini ngasebenza ngisebenze khona ngaze ngawuyeka lo msebenzi ngathi mina hayi manje ngifocus emsebenzini wedlule waphakama lendlela ongayazi umsebenzi ngenxa yaso sineke lesekuthiwa naso sokusiza abantu ngithe ngisuka lapho ngase ngithola lo msebenzi engingazange ngazi na ukuthi konje iyona yipi application yabo eyenza ukuthi kwathiwa nami ngishortlisted ngahamba ngayo interview ngathola umsebenzi omuntu angizange ngibe nale yanto ethi wow because ngase ngifocus ngapha ebunyangeni ngibona futhi kuphileka ngoba leli dlozi lami alizange lingilethele mina inhlupheko uyangizwa angifuni la kukhipha kuyona ngikhipha enhluphekweni ukuze abanye abantu ngibakhipha enhluphekweni nomuntu ohluphekayo noma ngiyathanda ukuthi ngimphakamise afike esigabeni sokuphumelela ngoba ukuhlupheka ngiyakwazi mina nginele ukwemukela umsebenzi angizange ngibuye ngehlupheke ngisho emsebenzini engibuye ngiwenze ongale ungiphakela imali engikwazi ukuphila nje kahle ngaphila nangaphandle kokwelapha kodwa ngenxa yokuhlonipha lo msebenzi engangena ngawo ngenxa yawo ngathola lemsebenzi angizange ngulahle ngihambe nakho konke up to this far ileyo nto ke ezosho omunye athi usebenzelani pho ekwazi ukuphakamisa abantu usebenzelani yena yabo hayi mina ngifuna ukubudgeta ngawo bawungena la kimi
bese ngibona ukuthi awusangena isinkwa cha ona ngeyi25 ulapha ninike phande etsuku kuyenzeka phakathi neinsuku mina baba upholoba ngisebenza almost every day. Yes. Ngibambe ngapha angizukukhuluma ke kakhulu pholoba sekuyaphointmentwa ngingaze ngipimpeke uyangizwa sekuyaphointmentwa kodwa manje kodwa ngiyasebenza mina zonke insuku ngithinta wena okwakho wena osukufuna ukuza kubaba Masondo hlala ocingweni uthi bese sethu ukuthi hayi asibonane ngalesi sikhathi linini ipoint ngeke ngikwazi ukusho ukuthi hayi ngizwa ngaze ngipimpeke pholo Dokotela omkhulu sibaphinde inombolo bese siyagoqa ba 082 671 6422 Sibonga kakhulu kuba kanye nawe into esicela iyodwa manje sicela ukubona imoto yesibili abantu bebuya bezobonga nango Ntindile Undindi yes sengimbiza ngoNtindile ngiphezukwane kanti lapha Indindi bala le hayi pholoba kuzokwenzeka kodwa enye into ke pholoba kukhona izinto oyiphusha ufanele ngazi ukuthi mangabe ngithi lokhu ngikwenzelana each and everything engiyenza ufanele ngibe naso isizathu sayo angingenzi okunye ngoba ngibona upholoba enza ukuthi bese ngenza ukuthi uyangizwa ngihamba ngeroute yami cha ngiyakuzwa ngihamba ngeroute yami yebo ngiyawathanda lawo bhala ngawo uma sikufika isikhathi sokuthi kwenzeke ngesizathu esifanele mama Sonda usho mingake imkhovu osube naye empilweni yakho since waqala ukusebenza noma ukhona niwona Ningizimu Afrika esahleka asimdedele bese buya ngevideo yesibili ezokhuluma iqiniso manivuma ukuthi akabuye ezokhuluma iqiniso bhala lapho njengamanje thank you very much bye bye